I gdje ste ljudi, evo nas ponovo u Strava Gamer. Danas ćemo raditi, ne pojma šta, pričat ću malo o svom kanalu, malo ličnom životu. Sad idem dole da pokupim nešto, tako da zovem vas kada budem se teleportovao i u brzo vreme. Cing, 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 cing. I ljudi, evo, kad nas... Ja sam sada, sačekajte. Ja sam sada u brzo vreme i pričat ću malo o svom ličnom životu, samo sačekajte. Pričat ću vam kako se zovem, koje mi je prezime drži. Zovem se Strahinja Stevanović, imam 11 godina, sve još mogu nam... Živim u stanu i ovo što će prvo, mislio sam da postoji youtuber uzor od Serbijana, Suareza i tako tih youtubera. Tako da to je moj prvi lični život. Drugo ovako oko tih veza, mojim drugarica, to nema ničega. Ako želite, mislite šta još da vam pričam. I to bi bilo to za ovaj klip. Hvala vam što ste ga pogledali i svako srce.